Wairire ya mwanjo murire bwetasene Kyandize TV ne chinga kichindingo kwaregania asa mangana maya chinsa ikomi eritariane Dorcas ke momana nigo tokupatirana nere Lydia Mose oyo kumanya wetira senchira yimanyerio nere Sara Momanyi akwena kinga mariogine chibicha wikira senchira yo wikirano ngo kwenyoria na bogoto bwate wetira senchira yemetanda asense moya YouTube otanyamna Ndizi TV News koikagari Facebook na otanyamna Ndizi TV News Digital na boigo mtandao o website tanyaro na www.ndizitv.net. Tukoria rero nigo abakenya asensengima bagendete no morobiri obogosimeka emite asichi county chabo omorai bwense nigara omorobiri yo asimeka emite yaye aserinani area Karua ebyogotoka chinsemo cha Kyambichi county ya Murang'a boigabori abakenya bonsi kwena kenga kogendera bare osimeka emite erinde korwania omochando bowonchureria kwerire asateba munani igo babwateganga yo kwena kinga ense ya Kenya ngosimekere emete bilioni 15 asekeka ke miaka 10 eyue eremotwe. So tumesema kila mmoja wetu, hii kazi ya kupanda miti ni kazi ya muhimu na ni kazi ya kuokoa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua mwaka uliopita nilifanya mkutano mkubwa wa bara lote la Afrika kwa jambo hili la climate change. Kwa sababu ile matatizo tuko nayo Kenya iko bara zima la Afrika. Wale munaona hata runinga, muliona hata huko Dubai, mahali walikuwa na barabara mzuri, sijui hoteli kubwa, sijui mall kubwa, yote ilivamiwa na maji na yote ilikuja chini. Kwa hivyo climate change is a reality we live every day, and that is why we have stopped every business in Kenya today. There is no business, there is no farming, there is no school. We are all united as a nation to mind about our environment. Today we are planting 200 million trees in a single day in Kenya as part of our plan to make sure that we plant 15 billion trees in the next 10 years and move our forest cover from 12% to 30%. That way we can manage our environment better. We can manage the effects of climate change. We can slow down famine and drought, and we can slow down flooding, cyclones, and many of the other challenges that come with change in our climate. Kwa hivyo watu wa Murang'a, mimi nimefurahi sana kufika hapa na nawashukuru sana. Tumekubaliana kila mtu apande miti 50 jameni. Mtanisaidia kupanda miti 50 kila mmoja wenu? Mimi naona kuna watu hapa hawajafikisha 50. Wale watu hawajafikisha 50 wekeni mkono juu. Sasa nyinyi bado iko masaa. Tugutigara aseri tukoria rero ryo gosimeka emetema ya county ya Kisii nigo ekiombe kia oboringori kia Kemri na boigo kupatrana ne University ya Kisii baine kinga basimikire emete as chinsemo basimeka emete as University yo na boiga se skuru ya Murang'a ya Kisii na boigo as chinsemo chinde punenchere yamo yogosira ogonchereria kwerire eri kwene kinga utwakorire omochando bogwa kwa nembura yeto na boigo ase engaki yomorakera abakenya bakogendera guchandika. People like you never feared here. You have not okay. So you are going. Yeah, I'm also a fish person. I'm okay. Hapa aziko hapa. Panda mtia. Nini pia panda huko? Panda. Daktari amepanda. Umepanda? Daktari amepanda. Dr. Kigiro amepanda.
usimame kidogo. Actually usimame kwenda pande ile. Togotikana na yoyo gosimeka emete asetukoria rero nigo murai wense boigo emambi ya rero aigora egetukia amawasiliano kyake kikimanyikaine buna call center international CCI ekyo kirachi gutumika ase okwene kinga abasae bagendereire kwesomya na kwimanya mono igoro ya mangana ye mitandao yekerero ekiwana kiko chikobera gosekera kire ase ensemo ya Kiambu chinsemo cha Tatu City kaukwana ase omojego yorutoni gatebamna yunenchire ya moyo kwene kinga ngokora tore omochando bwense to ya Kenya aso kwirana maiga na kwenye Kenya ase ebirengo bichinse chinde cha maiko chire asatebna ni gobono erachigo konya no nyano go Kenya uchumi yenseto ya Kenya. In Kenya by an extra 100,000 kilometers. In fact, our ICT hub infrastructure is meant to go all the way to every ward in Kenya. Our goal is to enable at least 1 million digital workers over the next 5 years, supported by investment in infrastructure such as natural broadband and digital hubs. And additionally, we are focusing on green energy, regulatory reforms, and data governance to enhance the investment climate. To further promote growth, we are updating legal frameworks, establishing BPO standards, and enhancing incentives to reflect our technological advancement. These efforts position Kenya as an ideal destination for global business services, and I encourage more investors to explore opportunities here, especially in our special economic zones. And if you want reference, the CEO of CCI is here as a point of reference. The government of Kenya is committed to propelling the BPO sector industry aligned with our digital-first approach to create over 1 million digital jobs by 2026. This initiative is a core aspect of the fourth medium-term plan, reflecting our dedication. Wizara yechisemi nonya nabo abugoro batebete bunanigo barachigosuki motu egeka ose engaki ya masomo ya etamu ya kabere nigo bono na interi tukoria rero batebuna etamu ya kabere nige barachigotigara bunere terigo chigosuki wa motwe na babetega bakoraria abu igoro nigo bono omora gose omorikyo botambe ase wizara yo Belio Kipsange itukoria rero atebuna nigo bono etamu ya kabere erachigotigara koba buna yarenge gose buna yabetege koroberiwa maiga gose nyuma emo chando bwimbura yeto igo utaraka sense yeto ya Kenya nigo boigo atebira buna abali munigo barachi gotiga aborokiwa otigara ase chi skuru na nyambali batabwati chi school fees na boigo batabwati chi uniform ase kerenigo aborokiwa bande babagwa kwa no mochando bwimbura yeto igo ase no nyane nyomba chabo chabete chikoirwa ndo guika ebitabu koirwa boigo niga aborire abantu bonsi kwene kigosane na aboibori kwene kigango sirabare aborokiwa babo se chingake chiga cha emure enyinge aso kwene kinga nko babare obasemi na boiko barigani aboikirano chingaki bago chikoigora chiskuru chingake chiboigo nigo aborire abali mu bonsi se chiskuru kwene kinga nkuru abale obasemia igoro yeme basokano yeto igo na boigo ko manya aso boikeranu igoro yo kwerenda chingaki chembura enyinge. Togotigara ase ensemeyo yechiseme nigo morai wense atebire buna nigo bono arachi kogendera gosira chiseme asarachi kwene kingankori kale abali mu bande abo barachi gokonya ase okorwa chiseme goche ase aborokiwa unencheremo yo kuguswana umuchando ase chiskuru ase boigo aboririe ababunge kwene kinga nkobeka bale motwe obwagachi bwa magacho yechiskuru ase kirinigo chiskuru chinde cyabachigwa kwa no muchando
obwembura kaukwana chingaki alinge ase omoroberi obogosimeka emete aimeye county ya Murang'a nigo boigo aboriria abaibori kwene kingankwariganĩa bare abana babo gochia ase cheskuru. Watoto wetu hawa tulikuwa tumesema wangoje kwanza, kwa sababu vile kulikuwa na mafuriko, madarasa nyingi iliharibika, barabara iliharibika, madaraja ikavunjika. Tukasema hatutaki watoto wetu waende shule kukiwa na hatari. Na sababu hiyo ndio tumesema sasa, vile watafiti wa mambo ya hewa wametuambia, mambo ya mvua sasa imeanza kutulia, watoto wetu wanarudi shuleni Jumatatu. Nataka niulize wazazi wote, vile tumepangana na kule walimu. Mnajua mwaka uliopita tuliajiri walimu 56,000. Nimeambia hawa wabunge ya kwamba tena mwaka huu, kwa sababu bado kuna upungufu wa walimu, tunaajiri walimu wengine mwaka huu 20,000. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtoto akienda shule anapata mwalimu yuko pale anasoma, kwa sababu elimu ni ya muhimu, ndio inazawasisha watoto wetu wote. Tumeelewana? Chingaki chubaigo Ruto nigate na nigerebiya amasomo yekerero kogendera gusirwa ase chiskuru chito ase kirenigo aboro kiwabono ase matukari mutubarachi korigerigwa chigasi ase emetandao nabaigo ase chinse chesiko kagukwana anga keyo chingaki chogosimeka emetenigo atebamna nigo barachi kwene kinga ngo uswane baro mochando bokuborwa kwemerimo ocha ase abasai wetera ase omorobero bobwaga wechinyomba cha magori anse yomanyakaine buna yo ogendete ase enseto ya Kenya na boigo omorobiri obokwene kinga obwagachi bwa emitandao wechinyomba cha emitandao echo chigendete kwagacho ase chi county au echo chirachi korwa ochi amasomo gocha ase aborokiwa na boigo abasai abo botabwati emirimo ase kekiga ase bono barachi kwenyorera emirimo yemitandao ase amatuko alimotwe na baigo nigate bamnani ge serikali ebegete emerobero yokwene kinga ngotumere abantu bande gocha chinse chisiko elio bachikwenyorera ase emirimo chinse cho na kusira chinka chabo. Leo asubuhi kabla sijakuja hapa ndio mliona nimechelewa kidogo. Msione nimechelewa kwa sababu nilikuwa na ngedhi ya mahali fulani. Niliamukia asubuhi saa 1:30 nilikuwa kule Ruiru, kwa sababu pia tuko na mambo ya ICT ama mambo ya makompyuta na mambo ya mitandao. Leo tulikuwa tunaanzisha kampuni ambayo itatusaidia kuajiri vijana 15,000 wa Kenya. Wamefungua facility kubwa, kampuni inaitwa CCI. Wataajiri vijana 5,000 sasa na 15,000 in the next 3 years, ili vijana wetu waweze kupata ajira, kwa sababu sisi wote tuko na watoto jameni wako nyumbani, wamemaliza shule, wako na certificate, hata wengine diploma, hata wengine degree, lakini kazi imekosekana. Ndio hiyo kazi mimi nimesema tutashughulika nayo ili tupange hawa vijana wetu. Tuko na program ya housing itatusaidia kuajiri vijana. Tuko na program hiyo ya digital jobs ambaye nimetoka asubuhi ya leo, na tutahakikisha kwamba isikue Nairobi, Kiambu peke yake, pia ili vijana wetu wapate ajira, wapate pesa, wajisimamie na wajenge uchumi wa taifa letu la Kenya, wakilinda familia zao. Hapa Maragwa kila ward tunajenga ICT hub. Kila ward. Pale akijenga ICT hub, mimi nalete kompyuta, mimi naweka mtandao, mimi nalete walimu, ndio tufundisha hawa vijana hawa wote mambo ya digital jobs. Na tayari tuko na kazi ambayo hawa vijana watapata wakifanya hiyo training. Togotigana nayo nagosiko motwenigo ense ya Amerika yabatukire obakonye wechibesa chimilioni 130 ocha asense ya Kenya bunenchere ya moyo gosira chingakichi ense ya Kenya yabakegwakwa no mochando bwembura yetoigo kagukwana chingakia atarira abali ababagwa kwa no mochando yetoigo ase chinsemo cha matare imeyo mocho Nairobi nere mwambasada wense ya Amerika Maggie Whitman nigo atabona nigense ya Amerika era chiko gendera gotina nense ya Kenya chingaki chonsi.
States has long supported the Kenya Red Cross. We're doing that again today for another $1 million or 130 million shillings. And while that is a small amount relative to the need, it's at least we think it will help a bit. So I just wanted to, let everyone in this community know you are not alone. We're trying to do everything we can. America stands with you, and we'll see. Umwanchumurire ngwa kana ngambia mono asogotengera amoye